kila wachumwa tima tuku miongweli na atano mwaini wa mwonza mwaka na ingilili na miongweli na imwe ndini wa TV ya kuila ivata na yomuno ya Mutongo TV ngwatani ya mukamba tikwete kithaitho nyumba kwaku withe wobisini withe wingalini musiaisia muthenani wa umundi tikwathimithia muthenya waku na chumwa cha kwithe kicha kwaila nende otondo wenenilie ni chumwa cha ciana kusoka skulu kana ila itawa back to school edition na ende muthenani wa umundi ni ukulia wina utumani mwao kana wenda utabia ciana situ ata ila sikwitha sisio ka skulu musiai kano anti kano mwalimu kano mundu munene ula wina ciana si kwikwatu wa kusioka skulu chumani kino wina utumani mwao kana wenda kuya ciana situ cia skulu ata na ende utumani wa kituma thini wa namba itu ya studio ila ni ile 395 ile 395 na utumani waku ni tukwitha ati ukwata na TV kia na kusomea ciana situ kana kuthuthia ciana situ evinda ila sikwitha sisio kama skulu ni mo kwambia chuma kiti ukwata oingi musiai ciana watu atendini wa mitandao ya mikumukanile vala Facebook tukwata na Mutongo TV